Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Sakbay na shout out kada Roy Ringor, Francis Kakal Lopez, Joshua and Riz Axel Lopez, iti Antipolo City, Mila Piedad from Hong Kong, Ronel Agkawili from Isabela, ken kada kay amin na likers, sharers, commenters, supporters, ken subscribers. Pagyamanan da kay amin. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaul 1. Nasim kan tumat iti video ke. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Inako nanang. Ijay. Dita yan da Jenny. Anya taramidum dita. Siyempre, inakagkanta Anya aga po. Siyempre, ada okasyon. Kat ada video ke. Ay, day talatang mumot. Intun ko na isarsarak ka. Ninanang mo't, agkanta aklaang maisarsarak ka kon. Unay daytan. Mabit ka lang nga ruda. Unay daytan nanang. Narigat mo't ano agawid ak adagos. Masapul nga agawid ka adagos. Ninanang mo't. No agsasao, tas leje sampulang giti papanak, di talangot karuba. Alain ka, antap no masapa ka nga gawid. Unay daytan nanang. Mabalinan nga ro iti video kay tadan ni video kay Queen, ni Rika. Unay daytan Raymond. Pangikabel ka niti 5 akantam tarugyamon. Nagadumot tan. Kay kayat mo mo. Kan tapno idritso mo. Awan to badlati mayat nga agkanta no sanda pa yan nadarman. Unay daytan kaka. Idrit mo kanyak tinambar ti kantam ta siya kon ti mangipindot amin na kantam. May salaang nga ron. Hanggang pagsasaron mo tunaan ton madamdama. Sa nga pulo nga rodan ti ipans mo kantam. Amok mo ta kay kayat mo kay. Ha? Kapagison to, no, nakagasolina ta aminan. Kan adun tumot kan ti agsang patamang buyakan ka. Agbalin kanton a center of distraction. Unay mo daytan kaka. Imbag ta nagsardeng mo lang agkankanta ni Rika. Pinagsardeng dangatan na. Wano si makita ti karabukom na. Mas dawak mo titiday dyan nga ubeng dilagbain. Si kamit bakit? Anya kumangay ti kabain na kat saan mo't asinto na daw. Nagadaw ti ammo na akanta. Amin sa alinaw ti sumbok kat ammo na akantaan. Mas dawak taday talatin into na rin na makauma. Unay daytan bakit? No kaya't dari agkantada may. Para dengdengeng dalat tamad tan. Nagrigat sama ti agkanta. Tiksam ki din taagawi din. Ay, di pa ila nauma.
Enjoy tagkanta bakit. Saan to ama umaray ta, uri agmalmalam ka nagpatpatnag. Unay daytan ka ka. Imbagman, ta nagsardeng matlangag kan kanta na ta babae. Sino mo tinakda kamatom si ka, bakla? Sino pa'y kumano, di jay pabida. Jay tao, di na pa'y amo ngay pasa ti microphone. Pagbalinan na nga ice cream, wano lollipop, di na ibatan. Umapal ka lang, bakla. Di mo man sang kay balikas da ita. Talaga mo ta bakla ka. Si Kangay. GRO ka siguro iyan niya. Iso nga, amom amin na kanta. Ang nagalas mat panagkankantam. Sus! Apal mula day ta, tasan ka makakanta. Awan tam mo makanta, nguray may sa. Para mag. Bakla! Anay ko. Tinibam na kung tanga. Ipagat-pagat ka man lang. Anay, makalbo ako na pungut-pungutang. Nay, apayakas tatila nga manak. Kasmatlay na lipugpugan na taulam. Amumanday tay sumbay wano al-alya na kuso-kuso ti buok na. Uyawandak pa'y laang matatang. Malas sumrakan. Saan ka nga uy-uyaway? Dumlawak lang amin, ta kastamot tanti lang am. Kasla impugad da ka iti kasla lang am. Impagat-pagat na kami dadya bakla tatang. Ni Carmela bakla. Anya, nagdakkel na siya bakla. Anya tigaway mo nga'y kinkwana. Anya't nagapano ay Kagura na dagitim balbalikas ko. Apay nga inarabis na ka. Nasurunak nga rod. Iswa tilaym bagbagakon akin kwa na. Ibagbaga na mo't gayam a GRO akano. Anya ayan ito GRO. Diyay ngay ilamlamisaan dagiti lalaki. Diyay ibagbaga ti daduma kalapati anang ato ti tayab na. Nababati tayab na ko na Kasta nga rod tatang. Iswa nasaktanak. Tilaym bagbaga ko na. Hindi ko impagat-pagat nakmutan. Yunay daytan ka. Saan ka ito na mapanagkanta-kanta iti kumpurmi dita? Pakaalam lang iti dungir mo. Ay, yunay daytan. Talaga tarabitab da bakla tatang. Apay aya. Tilay bagbaganan kadagiti tattao. Anya timbagbaga na aya. GRO kada no anya pay ditan. Dayta ka no ti trabahok ide. Naglokaw. Di na ngamin amu ti kumanta. Isong intrigaan nakmutan. Ay natatang masulnot ko di susulnutan na makita na. Anya susulnutan nga ibagbagamay. Di dila na Sulnutak tapno saanan ang makatarabitab. Ay, unay daytan ka. Dayta gaminan, dijay ibagbagak. Ama isarsarak ka, itikasta papanam. Unay mo dayta nanang, awan laki di mutan ti pagragsakak, adi makuntra. Madi ngamen, dayta bidyo-bidyo kidita, makaringring tupay. Unay dayta nanang. Carmela, apa ya tinutupam ni Rika? Saan na nga may palito na dyan? Di ka nasaya tapno di naman suluin ang ti microphone. Maumakin kwa na. Basol yun at di kayo mo't agipan si ti kantaan niyo. Siyempre, timing mo't kata timing yo, nakantanan to aminin.
Laita nga ron, ti makapasuro na garaw na. O narugyan natin ag kanta, kat ag concert. Feeling singer, but tantidang nga. Suron ko na talaga. Alala, payamon. Nang hayrak man ni ti video kay. I-deliver na ito madamdama. Agu makamot nga kanta. Ay, sana nga buwa ka iti may kanya. Mangkanta ko lang iti may sa pambuan ken pangpakada na kayen. Anya? Nag-iimot-kamot iti kanta. Ay, ansak kaya tama umatitaw kanya kan no? Awan ano kasta? No, naira na nga may manan ni Rika. Talaga sulwan naman na yun. Puskol ro pa na dyan babae. Mala, santa na pang saritaan, tamasurunak lang iti kinapuskol, ti kodil na. Ayun na detan, Carmela. Damagak man, Carmela. Anyat basol ni Rika, tainapam. Iso, tinangapakanyak mader. Apay lalaki tinagapaan niyaw. Lalaki ka dyan. Sana ka na simiti lalaki niyo. Tsaklamukin ko na Taksala GRO. Dayta. Dayta, tibagbagana ang nagapaan niyaw. Apay mo takas sa tibagbagam. Nagdaka sa reputasyon mo, ti kayat mo pagparangan. Kasanomat kami nana. Tunggalag kanta, ket suluan natin mikropono. Kaslamat ice cream na di nang imbata na pulos, aginggat maibors. Awanan ati bagi to sa bali. Nang wakaw iti mic. Ay unay daytan kaka. Nukas jayan kat agpasublat kamutan. Narigat mo't nga agpaisaw, nusulwam ti mikroponaw. Ang muda mo't tagdilaw da kita. Didilawan mo't nga minatalaga anak. Kat no bakante mo ti microphone. Agsisiniim da pay laang no sino ti umunang agkanta. Di siya konto mo na. Agpipinaliw da manan no sino ti sumublat. O di siyak manan. Nagadomot nga arteda. Indiretso ko na, ta sumublat ti mayat. Makasublat da pay nga raud, no indiretso mutan. Apay nga men. Ibagam kadakwada ti kastoy. Da kayo mo ti sumublat nga kanta apaw, kunam mo Ay nananang, no talaga kayat dati sumublat, mapandalatan agipan si ti kantada, tano na danon, o di isudan takin batang, kumantada mutan. Kasta lang daytan nanang. Unay mo takin na arti daytan? Tatang, da kayon ti pagpakadaak. Papanamaya anak. Siyempre, inak makibidyo kidita amyanan. At da ngamin agpaskan tatang. Hey, kita anak ka, mga nuadan tumanan, mangisugal ka. Ni tatang mo't, apay ko mga isugaldak ngay. Kaputi mikroponaw. Ha? Ang pasublat ka ngamin. Talaga mo tatang. Agpasublatak, no, adamayat asumublat. No awan, idiritsuk ta agkanta ta nagganas mat. Amok mo't amin akanta. Unay daytan ka. Ay, apabalasan ka. Si kamalatan ti magmagag kong agkankanta. Makasuya mo ita dingdinggan. Unay mo't daytan, lola. No, kimanta ka ti may sakos tumatan. Tapno di day baga abidyo ki queen ka. Kada GRO. Sa lawasaw tag ko na dita, lola. Ay isot ko na da. Ta amom ngamin kano amin akanta. Kasta kano ti bidyo ki queen. Wag trabaho iti club. Unay mutan day taklab ako na yu, lola. Ipino yung no saan kayo sigurado? Bidyo ki house ko na yung na disdisin ti labas set. Angam sa anak ngagtrabaho ka dagita, lola.
Kunada, nalaing ka agkanta. Nagiti taga-bidoki ka nalaing nga agkanta. Nagiti taga-bidoki house suno club. Pagbarte ka na pasdag. Kat awan tinadisinte ngagbatek. Ti club kat pagbartekan sanaya. Angam san man aday tati into na rin ta. Ta makakankanta akmeten. San la sikatag kang kantan. Ituloy tang tungarog tag sarita, Lola. Tadyak magustuhan tagwarwaras adamag. Ay, agkanta ka din. Sana na tate bagbagam. Nagipans kayo na yati kan tayo, Lola. Sana na masapul dita pans dita. Kada tukar-tukar. Masapul Lola. Tapno masurutan nyo ti kantain nyo kun may mayat mutlaeng. Ay, jak kayat data. Jak topay kayat ti mikropono. Tapno awan ti paginagawan. May mayat nagkanta klatan ngawan dagitangar adiwawa. Mangagyupay ana imbag ti kinalaing kong agkanta. Nga awan pasalsare ang musika. Rugya malangan. Dong wan kantaw, unay, inday unan kantaw, iti sinamay, tultuluding kantaw, na alumamay pagamwanan, inkanton malibay. Ay, unay daytan ka. Lola, mabalinen nga ituloy ta, dahi tayo naputid asaritaan ta. Malawan, tayo ibagbagak kita biduki house. Dahi ta kat pagbabartikan dagiti arte ka babae, kada lalaki kunak manad. Dagiti nagagarampi nga di ta babae. Ay unay dahi tan, Lola. Iso si Karika, saan mo unay ngay padlaw, amay saka asigod, abidyoki girl. Nagkunamot, Lola, kasta ti trabaho kiday. Iso nga ron, ti kunada. Apay nakita da? Ngagsaysayutak dita? Ay uray sanda ka nakita. Ta, amom ngamin kanu amin, akanta. Iso abidyoki girl ka. Iso, tiwarwaras ni Carmela bakla. Anya? Imbag, temay kamot ditoy si kaabakla ang Marites. Ha? Carmela tinakan ko niya. Marites tinagan mo, tatarabitab ka limalalakyan. Anya alim malalakyan ng ibagbagam. Kaya't mo manan ti may sagurnot mabae. Padasang takamutak ta sangom. Ay, unay nako. Talaga pagkalistom na ita. Tanarwam ka siguro na kastatyaramid mo anya. Iso nga amin ti trabahom na ita. Iso nga ron nga amom amin na kanta. Da iso ti pan nakabalay mo ti club. Anay ko. Kung ilak man lang na ita ulong. Ay, anay, di na isagunot. Anay ko tibok ko. Tungpi-tungpi sa paytaropa. Anay, usun. Nakukuha nyo ngay na kayo ang mutalang. Aganawa kay mutana. Nagawan mutana kami yun. Ayun, ay daytan ka. Saan ka nga minay na mapanitayan nagitiag bibidyo kay tano di ka may sarsara ka na kao. Isumat tisang kay bagak ngamen ang pag-aayat mo mat. Anya nga ita, dongir kan. Padaksundak mo't ngamin unay nanang, tatang. Kasta nga ron ti tao. Isa di kan dumapdap awpay, itayan nagiti agbibidyo kay. Ipangag na kami ngamen, tanu saan ay maibusta rupam adurab-durabunda. Unay daytan nanang. Matay ka aya ngamen, nusan ka ngagbidyo kay. Diyas ki ngamin dayta, kan-kanta ngawan patinggana.
Awan magtangdan mo, ama pan agronot iti karabukob mo, ngagkanta-kanta dita. Wan ngagpaiso may tanak. Marunot ta karabukob mo. Agraman taropa mamakiludludon dita. Kababain kayo pa'y kidi Day talaki din pa nagkantam dita. Ti pakyap apaam, kun pa kay babainam. Ay, naid. Nang runa kat inderdiretso mat. Nasaysaya at nulikli ka mo na itata pakaalanit ti chismis kan intriga kan apa. Nagatapan na kalakad nga ron. Nga agpapailamisaan iti may sa video kay house. Una netan nga ka. Titan nga gayem, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan na napauluan. Nasim tumat iti video kay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.